I di ste ljudi, s vama je nas Rice. Danas ćemo snimati jednu novu igricu koja je izašla, ili ne znam, staru, već od 2015. i nekoj datuma. Mount & Blade Warband možete i vidjeti, ali igrat ćemo survival ili onako kad kupuješ sebi vojsku ili tako. Ajde, start new game. Kako se to učita? Bože dragi. U biti možemo snimati samo 10 minuta, pa neću tratiti vrijeme na ovo, pa vidimo se, onda bit ćemo sve ćemo ovako uvijek tako tišće, zato što na kraju ako stisnete nešto drugo nećete imati zastavu svoju. Mi ćemo imati ovu zastavu čisto što mi se ima. Dobro, tutorial, zvat ćemo se LORD R I C Lord Rice. Znači intelligence trebamo, onda athletic, shield, weapon, nastavljamo, evo, ovdje je archer, archeri. Preporučite mi da li da snimam Mount & Blade Fire Sword, pa ću praviti to, pa vidimo se dok ja riješim tutorial. Evo nas nazad, riješio sam tutorial i sad moramo napraviti svoj skin. Aj, to i brkić, to, da, idemo, ovo ljudi, to neki drugi tutorial, ja sam neki tutorial, ne znam kakav, nešto moraš izvaditi mačta, gluposti, ali ovaj tutorial da moraš roknut nekoga, pa ćemo mi roknut nekoga. A njega mora roknut. Idemo. Idemo roknuti. To roknuti sam. Meni malo šteka, ali to nema veze, zato što je ovo tutorial i evo više prestalo štekati. Da vidimo ko će nam sada doći. U biti ja sam ovu igricu već igrao. Ovo je neki uvijek što mi doći. U biti ja sam ovu igricu već igrao, pa jako je zanimljiva. Link će u deskripciji gdje možete skinuti. Stvari reću vam ovako, ne da bi se stavljati link u deskripciju. Ovako. Skinjeti na Pirates Bay, prelagano je, nemojte ništa izmišljati gluposti, ne morate ništa izmišljati gluposti. Lagano skinjeti. Sad vidite, ja sam ovaj tu konj sa vojnikom, imam inventory, znači ja sam ovakav, imam ovaj glupi shield i imam jednu ribicu za uskrs. Pa sad mi ćemo ići negdje. Kog imamo para? Gdje su dvoje? Dovoljno. Idemo prvo vidjeti kakvi smo u bici. Može. Change. Sad poželite mi sreću. Ajmo ovako. Pustao sam već 50 godina ovdje, Bog mi dragi. Ajde na visne prijatelji. Otkud su se oni stvorili? Koji su se vode? Ovdje je problem. Ajmo zavrde. Stavi. Nemaš? Ovi gotovi. Ovi imaju neki
to? Ko bježiš? Tako, to sam je... Ajmo first bet. I pobjedio sam. Ja. Pobjeda je moja. Evo. Pobjedio sam. Lijepo. Ajde idemo sad armor pack. Ovaj. Kako neprosto. Ovo. I ovo. Ja, to. Hoću sve drugo prodat. Pošto to dobro ništa ne treba. Tako, sad imamo po svoju vojsku. Koliko imamo sad para. Dovoljno. Znači idete u selo, imate ovo. Recruit Volturans. I onda kupite. Sad imam 600 ih konja. Vidite kakvi su. Gadni neki. Dobro, ja sam gadan. Ali dobro. Sad idemo. Teraj. Kao što vidite, došli smo u novo selo. I oni nemaju vojnika. Samo je glupo što stanu samo 58 vojnika, a u Montuble Finest Sword stanu 100 vojnika. 100 nadalje, 100 pa nadalje. Znači, moram se ispričati jednu priču koja će vam biti zanimljiva, možda. Ajmo njih napasti. Dođite vamo, vi goveda jedna. Surrender or die. Evo, sad ćemo ih sve porokati. Bar se tako nadam. 7 vs 10. 7 vs 10. Kao što vidite, mi imamo neki tupare vojnike. Ali reći ovako, idemo. Follow me. Pa će me followat. Pa ću preporučiti mi kako da imam u prvom licu ili ovako. Bitch. Sad jeste se rasporedili, sad imam pola. To je dobro što su napravili. Lagano. Vidite, sad ćemo imati. Ćemo this move. Tako je bolje. Evo, rokni gorila. Ok, ovo da se pobjegla. Ajmo pundi. Ok, ljudi, ova dvojica se pobjegli. Kao što vidite, moja vojska krvava. I sad će početi dići ruke u zrak. Bald. Dobro. Ok, ljudi. Viđenja. Do drugi put.